Yes, mbasuze cyane mbifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza. Boom boom, nizere ko rwose ibintu ari amahoro hirya no hino mu banyarwanda aho muherereye. Abatameze neza rero mbifurize rwose kuba mwamera neza kandi byose tubishobozwa no gusenga. Ni Imana ishimwe Eric, ndagarutse kuri Fly TV Rwanda mu makuru agezweho magufi. Yes, ni inkuru iri gucicikana rwose wihereye Ndimbati akaba rwose ubu tuvugana yamaze kuba yagirwa umwere. Ndimbati rwose benshi twari tumaze igihe tumukumbuye, benshi twari tumaze igihe tumukeneye muri sinema nyarwanda. Kuri iyi nshuro rwose yagarutse, yafunguwe mu rukiko cyangwa se mu rubanza rw'uyu munsi rwasomwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere wihoreye Ndimbati cyangwa se Jean Bosco wamamaye muri sinema nyarwanda, birumvikana nka Ndimbati, rusaba ko ahita arekurwa ako kanya directly nta yandi mananiza ajemo. Isomwa ry'uru rubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 28 Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ari narwo rwaburanishije kuri wa 13 Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye uwihoreye Ndimbati kuba rwose yafungwa imyaka 25. Ryabaye uregwa atari mu rukiko, icyakora umwunganira we Maître Bayisabe Irene we yari yitabiriye iburanisha. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha nta witabiriye isomwa ry'uru rubanza. Umucamanza kandi yatangiye asoma uko iburanisha ry'uru rubanza rwa wihoreye ryagenze. Uyu mugabo kandi akaba yari akurikiranweho ibyaha byo gusindisha umwana witwa Kabahizi Fredawusi yarangiza akamusambanya, bikavamo kuba rwose yabyarana abana babiri b'impanga n'uyu uwihoreye Ndimbati cyangwa se uwihoreye Jean Bosco. Nubwo rero uwihoreye adahakana kuba yararyamanye na Kabahizi, yavuze ko uwo mukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure, mu gihe ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko baryamanye akiri umwana. Uwihoreye yagaragarije urukiko ko umukobwa bahuye yavutse tariki ya mbere Mutarama umwaka w'ibihumbi 2002, bityo kuba batararyamanye bakaba bararyamanye rwose kuwa 2 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2020. Uyu mukobwa yari yujuje imyaka 18. Ni mu gihe rero ubushinjacyaha bwagaragazaga ko uyu mukobwa yavutse kuri tariki 7 Kamena umwaka w'ibihumbi 2002 nk'uko byanagaragajwe mu byemezo bitandukanye, ariko bikagenda bishidikanwaho. Urukiko kandi rushingiye kuba uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu mu igaragaza ko yavutse itariki ya mbere Mutarama 2002. Mwongere mubyumve neza, bivuze ko rwose uyu mukobwa kuba yari afite indangamuntu aryamana na Sylvester bisobanuye ko yari afite imyaka 18, kandi bikagaragara ko yavutse itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2002. Rwasanze kandi ko nubwo hari indi ndangamuntu igaragaza ko yavutse kuri tariki 7 Kamena 2002 ikwiye guhabwa agaciro, ariyo uwo mukobwa yari afite igihe baburanaga. Urukiko rwavuze ko rutanyuzwe n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha byagaragazaga ko uwihoreye yaryamanye na Kabahizi kuri tariki 24 Ukuboza uyu mwaka wa 2019, aho kuba tariki ya 2 Mutarama umwaka wa 2020 nk'uko uwihoreye yabivugaga.
ni ukuvuga ngo rero umwanzuro nta wundi wafashwe nuko urukiko rwose rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, rwemeza ko uwihoreye ari umwere ndetse rutegeka ko arekurwa akimara kuba yasomerwa urubanza. Ayo niyo makuru yaragezweho kandi ku gihe. Fly TV Rwanda tuba tuhabaye kugira ngo amakuru yose mu agezweho. Ciao, njyewe ndabakunda. Ciao.